kubera ko on ne sait jamais. Nushika ukiba kamavuga ngo prenez un bout de papier, nous avons interrogation de géographie, la description de la terre, non umuntu akabanza kabinyuzamwe amaso kubera ko on ne sait jamais. Twashika mu ishuri hakabugwa guhura niyo surprise. Umwarimu ngo prenez vos cahiers de géographie, mukazifata mettez-les à côté. Kubera ko abatayeri babaga kure, buri muntu wese yari afite notion yo gusona mu wiwe, ku buryo buri muntu wese yari agira agasindano ko gutera nk'ubuto cyangwa gusona kakabutura k'umwana kashanyutse. None ico gihe iyo nk'ubuto bw'ishati bwavaga ku ishati ntabwo byarindaga ko abantu baje kwa tayeri, buri muntu wese yari afite isindano agahita afata bwa buto agatera, hanyuma ibintu bikagenda neza. Kandi cizere cy'umuntu ugiye gutera ubuto kwinyuzi yinjira mu gatobore k'ubuto byategwaga nuko iyo gusa usindano yinjiraga mu gatobore k'ubuto yabaga afite icizere ko n'inyuzi nayo yinjira agahita zingazinga ubuto bugafata. Igihe Yesu yazutse ari nk'isindano, natwe turi nyuzi tumuhambiriyeho. Igihe yagiye mu ijuru twarajanye mu buryo bw'umwuka, uvuga ngo turi mu ijuru kuko Yesu yazutse ari nk'isindano igiye bonne année. Azagishi sirare gerape idafite kizingano mugayo senshuti nawe urufusa azagishi Soma Bakorinto ba kabiri ica gice turimo gusoma, Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 15. Turakoresha iminota nka 10 cyangwa 15 kugira ngo tuze gutanga ku bandi bari inyuma. Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 15. Umuntu ufite Bibiliya nafashe asome, dukoresha iminota mikeya. Ahora habona ba Bibiliya iravuze ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubwo wabapfiriye akanabazukira. Nico gituma uhereye none tutazagira uwo dutekerereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Twishimiye kubana n'abashumba, twishimiye kubana n'umuvugabutumwa baze kutuganirira, ndetse na Serugo kiri inyuma. Dushimire Kanani yaduteguriye ibintu bihe byiza. Niho duhereye ivugabutumwa muri uno mwaka ushize narihereye muri Kadeza, narisoreje muri Umoja ku cyumweru. Turashima Imana yabanye natwe muri iyo minsi yose. Nakomeje ndebye inshuro nshobora kuba nabwirije nsanga zirenga 900. Kuvuga ngo muri uno mwaka ushize nahagaze ku gatuti inshuro 932. Ndashima Imana ko Imana yabanye natwe. Uyu munsi dutangiye hano ntituzi ko bizogenda, ariko ntekereza ko aribwo bizoba byinshi paraporo y'ibyo twakoze umwaka ushize. Nuvuga ngo hari haburaho gatoya kugira ngo
mbe mfite igihumbi c'agatuti dututi igihumbi. So ndashima Imana rero, ndashima Imana ku bwanyu mwese kandi mbifuriza ibihe byiza muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Tuganira rero nk'iminota 15 nkuko nari mvuza kugira ngo tuze guheza umuvandimwe aze gukomeza ndetse n'abaririmbyi. Baduhaye igice kivuga ngo kugira imitekerereze mishya mu mwaka mushya. Nico tuyibuganireho. Bibiliya nta kivuga hejuru yo guhindura kalendare yo mu wawe ngo ushireho 24 cyangwa 25 26, ariko Bibiliya ndetse ijambo ry'Imana yo ubwayo ivuga gusa ko urugendo rwo guhinduka ruhera muri Kristo Yesu. Cyo gituma Bibiliya yavuze ngo iyo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icare mwigisha. Ukuvuga ngo umwaka musha ntutangira muri le 1er janvier, ibintu bishasha byose abizera babibona umunsi bizeye Yesu Kristo bakajya muri we. Urugendo rwo gutangira umwaka mushya n'imibereho mishya ihera muri Kristo kandi gahekera muri Kristo, icakora umuntu akurira muri Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Urugendo rwo kuba mushya ruhera muri Kristo Yesu, rugahekera muri Kristo Yesu. Icakora muri Kristo Yesu umuntu yokura. Kandi uko kuba mushya bihera hahandi bigomba guhera. Aho bigomba guhera ni he? N'ukwizera no kwihana. Kwizera no kwihana niho urugendo rwo guhinduka rutangirira, hanyuma rugakomereza mu cicaro, ariyo nkingi, ariho isasu, ariho aho biryama, ariho byicara. Ni mu bwenge, ni mu mutima, ni mu mitekerereze. Ni mu bwenge, ni mu mutima, ni mu mitekerereze. Ibyo bintu kwihana ndetse no kwizera bimaze gutibuka muri ibyo bintu ko ari bitatu, umuntu nibwo atangira urugendo rwo guhinduka mu byo avuga, mu byo abona, mu bintu byo ari byo byose, mu bibanire myiza n'abandi, mu kwicisha bugufi. Iyo kwizera no kwihana kwatibutse mu mutima, mu bwenge no mu mitekerereze, umuntu nibwo atangira ubuzima bushya buhindutse. Birivuga ngo nubwo badusebya nk'abakora nabi, nibabona imibereho yacu myiza ibatere guhimbaza Imana. Haleluya. Haleluya. Uko rero gufata umwanzuro wo kwizera Yesu, uwo mwanzuro ufata wo kwihana, niho neza ibintu byose bishyashya bihera. Bigahera muri Kristo Yesu, bigasoreza muri Kristo Yesu, icakora umuntu yokurira muri Kristo Yesu. Imitekerereze mishya ihera mu kwivaho, ihera wowe mu kwiyisha, hanyuma hakabaho Kristo wenyine. Ihera wowe mu kutibona, ihera mu kutitekerezaho, wowe ukivaho ndetse ukava no kubandi uko bakuvuga, ukareba gusa uko Kristo akuvuga. Bibiliya ivuga ngo hari umugabo witwa nde, ngo Imana yaramubwiye ngo nzo gukoresha iby'ubutwari, yamusanze ahahura ingano. Avuga ati njewe kuravuga ngo uzonkoresha iby'ubutwari. No, iwe yamusubije yirebyeho kandi amusubiza arebye uko abandi bomuvuga, kubera ko yari umugabo uhahura asa n'umuntu wambuye izina ryo kuba umugabo. None haje no mu ndebe njewe, biravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duheza imbaraga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wowe Gideyoni wicaye muri iki kibanza, nuguma kwirebaho ntacu uzokora, ariko wowe wireke urebe Kristo wawe guhamagara. Amen. Ngiye gusoza, kugira imitekerereze mishyashya nugusonesha iribaya kubera ko ufite fiance, kubera ko witeguye gukora ubukwe. Nuvuga ngo kugira imitekerereze mishyashya nugukurura future yawe ukayigira present. Nukubaho ubuzima bwo kwitekereza ukuri uyu munsi, ariko nanone kuba warizeye Yesu ugakurura bya bindi byose bya Yesu ukabyiappropriate, ukaba umunyembaraga, ukaba umutsinzi. Kuba muri Kristo Yesu taduru ufite yo gutsindwa, kubera iki? Ntabwo ari wowe uzutsinda, hatsinda Kristo muri wowe. Amen. Cyotuma iyo umukobwa amaze kugira umufiansa, nk'abakobwa bafite fiansa nga basoye amasezedeti, kera batangiye gusonesha amaribaya kandi bataraba abagore. Kubera iye mpamvu bafite icizere gusasigaye iminsi mike kugira ngo bahite bayambara.
turi muri Kristo Yesu turabanesha kubera iyo mpamvu twize Kristo wadukoye amaraso kandi aba bantu b'abakongomani n'abarundi twebwe so dukwinka tugakwihene tugakwa n'amasuka bitewe n'imishyo ariko umushinga wari ugoye gukwa umushinga wari uhenze yindi n'ugukwa itorero Yesu yabonye ko atofata zahabu atofata inka atofata ifaranga atofata ihene atofata inka aravuga ngo amaraso yanje niyo nzoko abo bantu kugira ngo assurance yacu yo muri Kristo Yesu ikomoka mu rubavu rwiwe. Amen. Bana sifeza. Abandi benshi bafiyanse bazahemuka ariko Kristo yohemuka. Bana sifeza. Bana Yesu asifiwe. Bana sifiwe. Kubabwira akantu gatoya reka ngusubiremo ndavugiye ikindi kintu kimwe nimara nsoreza aho ngaho. Nakubabwira ko iwacu hari hagoye ahantu nari ntuye mu bijombo ni ahantu ni kuko uvuga Londres, Los Angeles cyangwa Dallas. Vuga ngo bijombo city, Dallas city, na ahantu nyine bishobora kuba utahazi kubera ko wenda utagenzagenza cyane cyangwa geography yawe ari nkeya ariko haba ahantu hitwa mu bijombo kuko uvuga mu Kayanza kuko uvuga Manchester urumva haba handi naho hitwa mu nugira ibaha tukagira nk'ifaranga uzoja nko muri tourisme cyangwa uhagure nk'iparcelle aho niho iwacu nje navukiye kubera ko abatayeri babaga kure buri muntu wese yari afite notion yo gusona mu wiwe kuburyo buri muntu wese yaragira agasinda no ko gutera nk'ubuto cyangwa sona kakabutura k'umwana kashanyutse none ico gihe iyo ngubuto bw'ishati bwavaga ku ishati ntabwo byarindaga ko abantu baje kwa tayeri buri muntu wese yari afite isindano agahita afata bwa buto agatera hanyuma ibintu bikagenda neza kandi cizere cy'umuntu ugiye gutera ubuto kwinyuzi yinjira mu gatobore k'ubuto byategwaga nuko iyo gusa usindano yinjiraga mu gatobore k'ubuto yabaga afite icizere ko n'inyuzi nayo yinjira agahita zingazinga ubuto bugafata igihe Yesu yazutse ari nk'isindano natwe turi nyuzi tumuhambiriyeho igihe yagiye mu ijuru twarajanye mu buryo bw'umwuka uvuga ngo turi mu ijuru kuko Yesu yazutse ari nk'isindano igiye mu ijuru natwe turi isindano imufasheho turi mu ijuru bwamiye ku Mana ntidufite duruwa rero yo gutsindwa kubera iyihe mpamvu kubera ko dufite Imana idatsindwa. Bwana sifiwe. Ntidufite rero duruwa nimwe yo kwiyesikiza ariko kandi n'igihe waguye biravuga ngo igihe iyo nguye mba mbyutse abantu bose bagusese muri uno mwaka ushize ko hari ibyakunaniye ubabwire ngo nubwo nananiwe habe na Petero yagize ubwoba umunsi umwe yihakana Yesu hanyuma mu yindi saha iri imbere aratinyuka avuga Yesu kandi aramuhamya. Amen. Sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe sinzapfusha ubusibiye byo kubana nawe oya njyewe sinzatuza habe namba sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe sinzapfusha ubusibiye byo kubana nawe oya njyewe sinzatuza habe namba zakomeza ngendere mu munezero wawe zakomeza ndirimbire mu munezero wawe kandi nta nikiriho kizanandukanya nawe zakomeza ngendere mu munezero wawe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imitekerereze mishyashya nugukurura future yawe ukayigendera none ariko ikibazo kimwe kiza kiba mu makanisa kandi kiba no mu buzima busanzwe bw'imyizerere ako turi kumwe heme. Bwana sifiwe sana. Abaporoga bakunda groupe yatse kuno bashiramo agakunga ngura mu pasteur ariko ngwagira amavuta ye ariko kubera gusa nyine ko niveau y'abantu benshi aba mu kanisa n'aba primaire benshi bakunda ibintu bishushe cyane 1 + 1 = 2 1 + 1 = primaire quetier
ko muri kaminuza y'umwuka ukumeze gutyo umuntu yo kwamavuga ko ndateye habe hana haleluya nimwe kandi ufite umutima ukingutse agatahana igabo ryo giwe mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuri imitekerereze mishyashya nukubaho ubuzima budacika intege kubera ko dufite Imana idacika intege. Kubaho ubuzima budacika intege no kubera ko dufite Imana idacika intege. Kugira imitekerereze mishyashya nukuzimya eskize nukukuraho ama eskize. Vous n'avez pas les esquises kubera iyi mpamvu dufite Imana. Kandi n'igihe waguye uzawongera uvyuke wongera ukomeze. Urugendo rurakomeye. Hari ibintu uzahura nabyo bikagukwita box. Ariko uzosubire kandi wire charge wongere wishire kuri prise uze wuzuye ukubite hanyuma ukomeze. Amen. Kugira imitekerereze mishyashya nukurenga imbibi wahoragamo, nukurenga imbibi y'ibyo wahoragamo. Imbibi ndi kuvuga nukuva mu magambo ukaja mu bikorwa, kuva mu magambo ukaja mu bikorwa. Ufite abantu benshi n'uyu munsi ndabizi mwese mwafasha amagenda urumva mwanditse ibintu ngo muzogeraho ngo uyu mwaka ngo hari ibintu byinshi ngo muzogeraho. Akabikerezo uzakunaniye. Hako kugira imitekerereze mishyashya nuko ibintu byose wanditse ku rutonde ahubwo uzobikore mbere mu rwego rwo kugira ngo uzoruhuka yandi meza asigaye. Abaheza urugero rumwe kandi nzoba nsoje. Ige nigaga muri 5e nakundaga kuba uwa mbere, le premier de la classe avec ma 70 quelque. No. Iyo dabaga dufite nka ejo dufite nka amakuru atandatu kwera ko twagiraga amakuru atandatu sinzi niba ariko uyu munsi bikimeze. Vuga ngo habaga ikuru zitatu za recreation akaba n'izindi zitatu après. Iyo bavugaga dufite ejo tuba dufite geography amayera abiri ya mbere iya kabiri twagira religion noneho nyuma twagira chimie zibiri na physique ya nyuma. Naragerageza ngakora iyo bwakabaga kabanza nkazinyuza nubwo nta interrogation batubwiye ko tuzokora. Nagombaga kuba nkazisomaho bukeya mbere kuja mu ikorari no kuja guhindura inka. Kubera ko on ne sait jamais. Nous bakamavuga ngo prenez un bout de papier, nous avons interrogation de géographie, la description de la terre, géo. Non, umuntu akabanza kabinyuza mu amaso kubera ko on ne sait jamais. Twashika mu ishuri hakabura niyo surprise. Umwarimu ngo prenez vos cahiers de géographie, mukazifata. Mettez-les à côté. Mettez-les à côté. Prenez un bout de papier, tracez votre marge et puis écrivez interrogation de géographie. Vos noms, vos deux noms. Avec la date quelque part. Ugaita mu chef de classe kubera kutitegura ngwiye intero tuyange yeme. Ngwino intero tuyange. Bagaita bakora kanama inyuma. Jewe kera na trashije marge kera na lise première question nagizaga cercle na cercle première réponse ere aguchi amaro kamona chef de classe kunatangiye kureba nabi uko turavuga ngo tuyange ngo ugafatika karatasi amwese turafikije nawe twe tugiye kuyanga sawa ni muyange bakayanga kubera ko jewe kera niteguye akavuga ati mwitegure kera première question hari kubera ko umuntu ari en avance ngahita mbi kibazo mu ishuri hako nta kibazo nari mfite kubera iye mama njewe ndi vigilant njewe ndi maso njewe ndahumutse njewe ndiriya abandi biriwe ejo baragiye baja mu nkwi baja mu makorari koza amasafuriya mu ruzi n'ibindi bimeze nk'ibi ariko umunyeshuri uri tayari abanza kunyuza mu amaso mbere kuja guhindura inka kugira ngo ejo nibahura na interrogation azaba ari tayari
muri Kristo Yesu dufite abantu benshi bayishuriwe ibintu byinshi mbere yuko abandi bayishurirwa bahinduka ikibazo mu gihe hari igisubizo muri twebwe. Niyo mpamvu imitekerereze mishasha nukuva mu mitekerereze ishaje ukabana avance ugatangira gusonesha maribaya kubera ko ufite fiance nubwo ubukwe butaraba. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ukurure iyo future yawe. Gerageza ukure amakuru yawe iriya kure. Utangire uyambare kandi utangire uyagende. Turabatsinze. Uzubona umuhungu mutoya nkuku kwamba bazi cyangwe uhundi umuririmbyi hagaterema ngo turakomeye. Dutsindwa turakomeye. Turakomeye nidutsindwa turakomeye. Akama turirimbira ngo ntangwa arakomeye kandi ntatsindwa. Yinjira mwabo gutya yumva imbeba irishaka yinjira muri plaf. Akamuhamagara pastor ngo turahwereye. Ngo turahwereye. Kubera iye mpamvu abantu basigaye bavuga ibizo batari. Ariko imitekerereze mishasha nuguhuza umutima n'ibyanditswe byera. Hallelujah! Bwana sifiwe. Nuguhuza ijambo ry'Imana n'imibereho yawe. Tugize iminsi dufite abantu bafite ibyanditswe mu mutwe ariko bitaratibuka mu mutima ngo ibizanditswe bihinduke ubuzima bwabo. Batsinde kubera ko bafite Imana idatsindwa. Batsinde kubera ko bafite Imana idatsindwa. Bwana sifiwe. Akomeye nidutsindwa nidutsindwa turakomeye we. Igiteye ubwoba cyo nijoro ntikizantera ubwoba. Yarafashe maze amidura nk'ibirimi by'umuriro. Ubu ugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Turakomeye nidutsindwa turakomeye. Turakomeye nidutsindwa turakomeye. Turakomeye nidutsindwa turakomeye. Turakomeye nidutsindwa turakomeye. Bwana sifiwe. Amen. Kagusabe wature ngo uyu mwaka no gutsinda mu izina rya Yesu. Amen. Mutima ngo haya amasegonda nka uvuge ngo uyu mwaka sinzotsindwa mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imitekerereze mishya nuguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe. Nukuva mu makuru ngo urumva mu ijambo ry'Imana ngo riravuga ngo ntukibe wamara ukibe. Oya. Imitekerereze mishya nugusoma ngo ntukibe ukamureka. Yes. Sana natinze. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngahega mwaki ijambo ry'Imana bangucuranga papa. Curanga gakunga twumve. Ariko cyakidari pa. Banzuregere neza cyakidari. Kishake. Mbwirije nabi. Yes. Yes. Sindano izamu. Buwene. Buwene umfashe.
Murakoze cyane. Sigaye canje jenyine. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Kama nsengero no changa pa. Kisa.